jabuko crveniko, o jabuko crveniko, o jabuko crvenik. U emisiji Baština Ludinskog kraja. Poštovani naši slušatelji, tradicionalnom narodnom pjesmom O jabuko crveniko, čiji su dio pjevali učenici naše škole, Marta Župančić i Mihael Podres. Uvodimo vas u temu emisije Baština Ludinskog kraja. Emisiju su pripremili učenici osnovne škole Ludina, članovi radijske i multimedijske skupine. Kroz emisiju vodim vas ja, Leon Pesić, učenik 6. razreda, a tehničku podršku pruža Laura Hajek, učenica 7. razreda. Baština Ludinskog kraja. U emisiji poznaćemo vas našim mjestom, Velikom Ludinu, koja je smještena u Sisačko-moslavačkoj županiji. Čućemo što misle naši učenici o svojem nasljeđu, a čućemo i kako se čuva nasljeđe našeg najpoznatijeg pjesnika, Mije Stuparića. Intervju s njegovom unukom približit će vam kajkavski govor našeg kraja, a intervju s članicom kulturno-umjetničkog društva koji po slavnom pjesniku nosi ime dočarat će vam brigu naših ljudi o očuvanju lokalne baštine. Što su o svom nasljeđu rekli učenici 1. razreda, poslušajte u prilogu. Baština Ludinskog kraja. Što si naslijedio od djeda? Orat, tanjurat. Vozit se na traktoru. Sadit kukuruz. A što si naslijedio od bake? Šlape, vunene. Deku, vunenu. A što su o svom nasljeđu rekli učenici 6. razreda? Ja sam od svoje prabake naslijedila zlatni dukat. On se koristio u folkloru, najčešće za ogrlice. Puno mi znači zato što me podsjeća na moju prabaku. Ja sam od svojih predaka naslijedio lanenu torbu. Moja mama je u nju brala jabuke i puno mi znači u obitelji. Što je to od nematerijalne baštine važno za naš kraj, pokušali smo doznati u razgovoru sa gospođom Zlatom Salom, unukom najpoznatijeg ludinskog pjesnika, Mije Stuparića, koji je živio od 1881. do 1956. Intervju je pripremila i vodila Laura Hajek. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo članovi radijske skupine osnovne škole Ludina. Ja sam učenica 7. razreda Laura Hajek. Hvala vam što ste pristali na intervju s nama. Dobro. Rado bismo s vama porazgovarali o nasljeđu Ludinskog kraja. Vi potječete iz ovoga kraja i unuka ste našeg poznatog pjesnika Mije Stuparića. Možete li nam za početak reći nešto o sebi? Kad sam se rodila, tu je bila kuća isto kak je ova sad nova i tu je bila gdje je deda bil i onda još su jednu napravili i tu sam se ja u toj kući rodila. I onda, eto, bili smo svi familija, ne? Da. I sa dedekom uvijek sam išla, kad su išli na polje, ja sam išla, vozila sam se i mi smo uvijek pjevali. Ja sam volila pjevat ko i on. I onda, kad su došli političari k nama, ovi od seljačke stranke, Radićeve deda bil, i ja sam morala sedeti kraj njega i slušati njih i od onda volim sve o politici znati. Znate li napamet neku njegovu pjesmu? A napamet bome ne znam. Znate, ja imam 91 godinu, budem sad u prosincu stara. Možem vam pročitati ako ćete, od mene, moj deda napisat za mene pjesmicu. Da, može. Unučica, smej se smej, ti angel naš mali, s veseljem spuni nam hižu, po čelu zlati rami ti pali, zubek i biser je nižu. Guči nam guči, grlica mala, radost u dom nam vodi, tvoj gugut slatki, tvoj smeh i šala, srcu i duši godi. Čvrkči nam, čvrkči, kak tič na grani, slavuj si mali naš ti, med vsemi tiči pevicami lepšega tiča ni.
Je li netko od vaših potomaka naslijedio neku pjesničku crtu? Nije, nažalost. U emisiji Baština Ludinskog kraja. Iako nitko nije naslijedio Stuparićeve talente, njegove pjesme ipak rado čitaju praunuk gospodin Željko Stuparić i praunuk David Vacek. Poslušajte u prilogu. Malo vedro, po narodnoj pjesmi, malo vedro, malo i oblačina. Dragi nosi škrlak na jočima. Ovo sam ga ja mlada navčila, kad sam žnim v polu žetvi bila. Srdile se susedice name, susedice kaj vas briga zame. Hvala Bogu, kaj mi niš ne mogu. Kad zabeli dan, s plugom idem van, svoje pole orjem, kaj god glipše morem. Znoj se šćela leva, a škrlec popeva. Deluje se v zraku, v meglenom oblaku. Sitno žito seje, na suncu se greje. Poleva me znoj, mili Bože moj. Što se prenosi s koljena na koljeno u vašoj familiji? Da se poštujemo jedan drugoga, posjećujemo i tak, da budeju dobri, da učiju djeca. Kakvu biste manifestaciju ili priredbu vi zamišljali u Ludini? Što bi to održalo dušu ovoga kraja? Da, čujte, dobro bi bilo da se to sve, kak se je živjelo, nekad da se to imaju narodne nošnje, pa oblačiju, pa ideju pjevati mladi i družiti se i to bi bilo dobro. Evo, hvala vam što ste željeli pričati s nama. Dobro, koliko sam znala već, stara. U emisiji Baština Ludinskog kraja. Komiji Stupariću ime nosi i kulturno-umjetničko društvo u Velikoj Ludini. Kako društvo vodi brigu o očuvanju naše baštine, upitali smo gospođicu Dijanu Jagodnik, voditeljicu folklorne skupine. Unutar kulturno-umjetničkog društva Mijo Stuparić kulturnu baštinu čuvamo i njegujemo kroz 5 sekcija koje trenutno djeluju. A to su dječja i odrasla folklorna, pjevačka, tamburaška te sekcija ručnog rada. 80-ak aktivnih članova gotovo svakodnevno brine o narodnom ruhu, te prenosi izvorne pjesme i plesove našega kraja, a naravno i ostatka Hrvatske na mlađe naraštaje. Sam pokazatelj uspješnosti su 4 manifestacije koje provodimo tokom jedne kalendarske godine, a to su proljetni i božićni koncert, folklorni tamburaški susreti djece i mladih, te Miholje u Ludini. Nakon monografije koju smo izdali u 2016. godini, planiramo izdati naš drugi pisani trag u 2019. s temom Kulturna baština Ludinskog kraja. Na samom kraju emisije pozivamo sve zainteresirane za očuvanje lokalne baštine da nam se jave i budu dio našeg sljedećeg radijskog i filmskog programa. Baština Ludinskog kraja. Zahvaljujemo što ste slušali radijsku emisiju Ludinskih leptirića iz osnovne škole Ludina. Emisiju su realizirali učenici Leon Pesić i Laura Hajek pod vodstvom učiteljice Andrijane Mihaljević. Srdačan pozdrav i do slušanja!